prvo što je nezahvalno meni kao vajaru komentarisat moga druga koji je slikar, ali eto, likovnjaci smo u nekoj priči. Moje iznenađenje u tome što je on u jednom momentu odstupio od nečega što je do sada radio, znači neka nova vrsta figuralike, a možda malo apstrakcije. Međutim, zadržao je ono što se meni prije sviđalo, jednu vrstu njegovog kolorita koji je dosta lijep, prijatan za oko, potezi su dinamični i što me raduje, njega znam evo 2 godine, poprilično je sve ovo ozbiljnije i na jednom višem nivou stvaranja nego što je do sada bilo. Nadam se da će on to još i tehnički dotjerati i da će sve sljedeće biti mnogo na višem nivou i mnogo više organizovanije i bolje. Talenat je nesporan po meni, sve ostalo zavisi od njegovog rada i volje i da li želi na taj način da živi kao što se predstavio sa ovim djelima večeras. It's not my first exhibition in couture, but it's my first exhibition to see Milenka's work. And the abstract work that I've seen tonight, it is the form, the colors, the dynamism in his artwork does not reveal the concrete world, but it reveals the inner world, and it makes each of us find a part of ourselves. Prvi bih rekao traženje u formi apstrakcije. Ranije nisam nešto mnogo radio na tom planu, a iskreno da budem, ne znam šta me ni navelo na ovo istraživanje, koje evo ta avantura, kako bih rekao, apstrakcije koja traje evo već 100 godina skoro, za mene uvijek izgledala kao, moram priznati ovako, nešto što je meni barem strano. A ovo je prvi put da osjećam to kao neku veliku bliskost. Iskreno da budem, najviše mogu biti zahvalan nekoj knjižici koja se dugo vukla u mojoj blizini od tačke linije do ravni, jedan manifest Kandinskoga koji me ovako vratio u to traženje i, kako da kažem, možda više u neke studije, u studentske dane, pa istraživanje uglavnom.